Ikaze ku bakunzi bacu, iyi ni Rubavu Buy & Sell, mukomeze mugubwe neza cyane aho muherereye hose. Twabazaniye rero imari nziza, twabazaniye inzu y'ubucuruzi, inzu iri ku muhanda wa kaburimbo, inzu iri ku mihanda ibiri wa kaburimbo no aveni. Ni inzu ifite imiryango itatu y'ubucuruzi myiza cyane y'amatafari ahiye ikomeye imeze neza. Inyuma ikagira n'izindi nzu zikodeshwa, harimo inzu nini ifite ibyumba bitatu na salo na saramanje n'amatoilette indani. Ikagira n'izindi ku ruhande nk'ebyiri z'amashamburete. Izi nzu rero iki gipangu uri kubona cyiza cyane gikomeye cy'amatafari ahiye kimeze neza, kiri mu mujyi wa Gisenyi hano ku Majengo, hafi neza muri rompuwe yo ku Majengo. Iki gipangu niho giherereye, turi kukigurisha miliyoni 55. Niba ufite miliyoni 55 ukaba ukeneye ahantu hashobora kukwinjiriza amafaranga ku kwezi atari makeya, waduhamagara rwose kuri izi nimero zacu, ubundi ukaza ukahasura. Afite imiryango y'ubucuruzi itatu, inyuma hari inzu nini yo guturamo, hakabaho n'izindi ebyiri ntoya nazo zo guturamo, ahantu heza cyane ku Majengo hano mu mujyi wa Gisenyi. Ku batazi neza, uri kuva mu mujyi wa Gisenyi ku musigiti munini wa Rubavu, uzamuka ukarenga kuri ADPR ya Gisenyi, ugakomeza haraguru hari santere ugeramo y'Amajengo kuri rompo aho ngaho hafi y'umusigiti w'Amajengo. Iki gipangu niho giherereye, ni cyiza cyane, kirakomeye, inzu zose zubakishije amatafari ahiye, ikigega cy'amazi, ni ahantu heza rero, kandi ni inzu zikoreye finisaje zimeze neza ku buryo nawe uhaguze ushobora kujya winjiza agatubutse ku kwezi, kandi wishyuye miliyoni 55. Ni inzu zubatse mu kibanza kinini, niko navuga, kubera ko metero kare zigera muri 400, metero kare 400. Urumva ko ari ahantu heza cyane kandi hameze neza. Afite n'imiryango myiza cyane y'ubucuruzi, urumva ko ari imari, kandi ni inzu zubakishije ibikoresho biramba, ni inzu zubakishije amatafari ahiye na sima, zimeze neza cyane. Iki gipangu rero nikigucike, duhamagare kuri 0781 752 255. Ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp ukoresheje iyo nimero, cyangwa se ukadusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Facebook, TikTok na Instagram. Ubundi tukabana neza, tugufasha kubona iki gipangu ukakigura, kubera ko ba nyiracyo barahari, natwe nk'abahuza turahari nka Rubavu Buy & Sell. Ikindi, zoning y'iki gipangu cyangwa se iyi parcelle ni R1. Duhamagare rwose, ni ahantu heza, niba hagutange. Nureba video neza urabona ko na neighborhood ari ahantu heza hakunzwe, hameze neza cyane mu mujyi wa Rubavu. Miliyoni 55, igipangu gifite inzu zo guturamo 3, zikagira imiryango 3 nanone y'ubucuruzi myiza cyane, ahantu heza cyane mu kibanza gifite metero kare zigera kuri 400, kuri kaburimbo hano mu mujyi wa Gisenyi. Umurenge ni Gisenyi, akagari k'Umuganda, aho bita ku Majengo, aho kuri rompuwe kuri kaburimbo ku muhanda ujya ku kibuga cy'indege. Iyo uri kuri iki gipangu kugera ku kibuga cy'indege, uri kuhareba imbere yawe ni nko muri metero 300. Hakaba nanone metero nkeya cyane ujya ku kibuga cy'umupira. Urumva ko ari heza cyane.